ka NPP kan ayu pai pa kan klan ye ki ki jong pi da ka bai yarap ye pi pat baitin ka na banda jong pi lada pide ki nomre lada pide ki businessman lada pide ki samna plek ki samna rangma ki tinten ki kro ki kna puli kmi yang to ka budget ka baka opposition ka klem non van move tang ka weiru ka kat motion ki pet yang rem na yeng darbar tau ai I weiru I kat motion ki klem non van move nama ketu kalong ke budget jongku pata ni penkamti happy lada ni ayat hi saulang panstang ke business but people serwa kaya ka wat ke no shu ya kasoka kahap syanya ya di pata ka jong but kami ke Jingkyrshan ya kami pelong ya pi ki balong discipline long discipline ban kha ban kiu ban mi ya ka ei ka ba ka sarkar ka ai bi dang bon ki khana ki ba kwa pan khana henle yo pi that no bat pis no nya no ya ka sur ka jonga ngasu ong ye pi tam ko kani kade ka long ko bi ka balatik ya ka ei kabakahap manle bakit bok kerbiang yang amo pi dong sok snong ke clear what are the thing yang ka jingkroy ke jonga ban pendem ke lady ke jonga san keligi election ngalate thai shaka constituency batla ayana ya ka certificate dan penjob yang ngamte kilai unrembun kisipara pitre mo man persyandana usabi udon hangga keti jomfi nga ade tang kanongnya jom katu kali dihukum mapi penjom mapi ngantre sidom pan ai makapuan kan sebatai hi tang begini ikindet isembo jingmot jingperkat halo kenongrin yang election jonga Makin bok yang kita constituency benkat, baru ki political leaders ki persiang ban berkiu kita. Makin bok ini ki MDCs baru piaga kami ngancim iwe kerten yo ngamis you know. Isi jong firu ibersenran kenti yang akan sebagalen. Ngan five nominations haka arku arterik lasismi nan binaye lajong shipo baje matsdem lada pismo ya ha to ship go we kasumo one servanya na bangan five nomination joma to iya na pikloy ne batusanya na pikloy ne berpelut ke por ke jofi ngadang ke memory ke baklain na kamuklet ke beberapa kali tentang begini ikentin siya jamut mo yepi barong diucap yang nagawan yang mo hawi patasni